fala ko e nai to ko po walu ya pehe ki fala se kane o iloa ko fala wa kani api ko masana Ufanga lupe Fabi Kaungago Kaungawe Maheni Yo Momi Hawaii Farang Nami de Makamai Ondo Tau Tauranoa Yo Tau Bofumara Oya Wabai ai whakamaro lahi kari motoru ai whetuko mo kaimi mo ngā moua o whāmiri mea katoape ka lawa mai ko hia o e whakangangi ai makamaire o tuko wawa tau taranoa ko wilo ko fehuia e kutupa kumemua o moni ko au ko di mata afia ai tai ni fai aho ia ka pau ko ke heni na ke he fai aho ta utaha na ke he peste ta utaha o tuko wa ma tau tau taranoa ko au na MC ya ko au be o se te tawe wano tere ana tuo ya kala mai na o si e foi video ko ko na ke MC o kaka ya ka na o MC ya ko ka ke ilo ha me a ko ka ke ilo ha me a ka ko bia ko ni o whakamore ko ria ko utua ko MC i he pete o tupo ko hui ngai te whakamaala tuai te mahino na pehe ko hae winga ko wawa kai lao i he siatani koini ka kore atu toi si hao pe atu ko kore mai uncle please can you come and MC on my 1 birthday? All right. Kagoen, tawe ne wano, koi te hape atu po kore mai, ke o MC e. Kagoen ke o whamalo a ke pehe o ke whatongia. Kabu, kai ke tāu wau, te huu. Quay cái big e ku mo ke tua ni mo ka te ho le le ta e vai fa lo ka bo ko fa mo mo ya ko ya hon te urea e urea fika ni ma ko urea fika ro ki e ko urea fika ni ma o big ko to ai e ta u ya ta te ula la nga o e pa e kurea kanima o kai kai o valoro o idea no ke i ka wa apo na mai o kui pare mahalo ka tau na to de ya ko ka te u ha na o ya to ke kurea kanima e mo pano pensai o ke na o ke malo apito. Just please, friends, family, colleagues,
schoolmate, and everyone. What a truly special day it is that we are celebrating today. A day more special because we are sharing this celebration with all of you. Today is Tupo Wawa Tagalanoa Day, and we hope I will be a day that Tupo remember for years to come. 21 years is a milestone these days. What an honor and a privilege it has been to witness amazing young women and their check adult. Please sit back and relax and enjoy the celebration. Love it. Thank you. Oh, Korong Moreato, Koe Taitimi, Koe Owaweni, Ke Lotu Iai, Ai Aho Tupo Wawa Tau, Ako Tuba Tuia, Ie Whaiwhetau, Malobit. Wakitai ki toa pēki he tau lapa hawa e tua mawhi. Tau lawe munu ai I he a wakuloa koe. Peke u upanga atu he ngāhi tala whakatapu ko osi kamata atu he MC. Kai ata mua ke tiau ke whakahopo ai patongia koeni o tau uhingai, ai tau kātoa I he malu malu o e whare koeni. Ki moa pia tau kamata. Ko more moa ke tau ange moa ha pasi ka mai tahi le pai aho te bo ba ba tau ka te bo ko e ogosia ho tau wata pea ko manatu mai ko au pena u pai ho tau taha pea ko a honi tau ene I wanoa ai e tau lotua ke hoposia au tau lofumata ke tau fia ko toa pe ku tau ausia au tau lofumata ko tapu ke huegi dai ko salo te di hangana ne yok bo ta rekoe ta pepo ke he ek mama tau mata moia ke te rekoni pepo ke he pae monalisa ka ma stand tau tanoa pepo ke a penina pe a mozione pepo ke e kotapu mamahe Kia akanesi kawamasina mupuliki tau taranoa whae koeni ko ne
kai ke kau ka mo tau tolu i he ahon ka ku tau whai e whaapapa ke teia nea mo peite ne kau pata sa mo tau tolu he pe pe mo ke sione kolomalu pe mo sione tane tau tala noa tau tui tau kau pata mo nau tolu pe ke family ko toa pe ko tau kau hen ko tonga e kia e kau whai kau ka maahona ngai hoa ko tau kau pata i he te pire koe ni watua e whapapa atu me mo tai tane rei ki mo tolu e pehe ke ngai family ko toa pe ko tau kau pata hen e a watua e tala monu atu ka ma mo tolu i he ahon ko tui pe ko e pakarea ko whai e MC ko e hoa pe ko e hoa MC tau hen nei tu pe ke ki tala tanoa pe ka e hoa e tolu ka tau tok take away pe Tumo kau matanga ka koe whāngi i karikari i te rei koe i hongosia ko tau fu mātaha. Ka koe ahoni o puikai ke iai ha koloa le le ia le maku te whāmiri ke whaki ka maau i hongosia ko tau fu mātaha. O tui koe mea awha le rei pe, ko mau mau, koe wholofola pea o tua, ke o atu maau, ke hoko atu ati, aho o whanonga. Pea, o koutou mai le soni koe ni, ke whaia ki pe haatau ki pou, pea whaia kia aho lotu, ko tau o fulu mātaha. Tō mai ai tohi uraki ti mo te wahe whā ka moe veso mo fulu maawa ke whai akia ai lotu oi ahoni. Oua nā tuku ke whakasi ka kai koe e hataha ko ho talapou. Kai kehe ke hoko ko e toko taha ke whai taki ki ai ai ka kai lotu, i he lea, i he ulunganga, i he ofa, i he tui, i he arama. 1 Timothy chapter 4 verse 12, it says, don't let anyone think less of you, because you are young. Be an example to all believers. What you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. I want to start with the word whaiwhaitaki, to be an example, or to be a role model to your schoolmates, your brothers and sisters, your friends, family, and relatives. Whaiwhaitaki. Koe lea whaiwhaitaki, o kui kai ke ta poki peha taha o whaiwhaitaki atu kia te koe e tupo. Ka koe mea ia ke ngā wehia e koe. If you want to be a role model, you need to earn it, and you need to work for it before everyone will follow you as their role model.
And that's exactly what Paul has said to Timothy. Make sure you become a role model to everyone, even though you are still young. Be a role model to all believers. Mea hono wa e tu pau e ki lea koe ni, koe mea koe lea. Every day you say something to someone. And how you use the language is very, very important. Koe lea is a form of our communication with others. I he rea whakatonga, the Tongan people are very smart. They didn't stand up and say their speech, but the first thing they do is to observe the audience, look around. Look around and find who do I say and to welcome and respect them first. Number two, you know your audience, the people who are here. If you look around here today, you can find so many people who are put their time aside to be here because of you today. Lea means language, so who you are as a person. And that's exactly what Paul teaches Timothy about this. Number 3, ulunganga. Ulunganga. Your behavior. Kia te au koe ulunganga shape during your upbringing. Ulunganga shape the people who are around you. Number 4, koe ofa, love. Koe ofa, koe whakakau-kau whakasewani, e koe mohui whakatoki love. The word serve, hapai. Koe ofa is about serve others and to become a servant. You not be sitting up here, but you come down to a level so that you can speak and talk and mix and mingle with others. Get out, that's love. Praosi te koilea koe anga purity. Tu pou katoa o mea koe ko lawe ke ahoni will shape the version for your future. And this is the key to unlock your future. All those words unlock your potentiality. Please keep those words in your heart. Make sure that you put all those words as part of your core, your study, and everything you do. And I know that God will be there to help you. Tu pō wāwā tau noa, ngā mea pō lawe ki ai, koe ngā mea whakahotua ai, o whāamo ke mui tō tonu ki ai.
o taritari ai pe, e aho te ke mali ai tu bou, o au pe te whai o mali ko e masi pe te ne hopo ate, e masi. Ko ia tau whamalo katoa ki a hot, i he lava re rei o e poupou, ko whai ka mā tupou ki a hon, ko kore atu ki a tupou, ka taka mai mua o na mai he, ka e whai a e lotu aho aho. E o tua maafi, o goe e koto ka moe au niu, o mau whaapetai ki he awhiona, i he ngahi le lei ko toa pe, ua ki whai aki a ho mau whakakoloa. Pea ko mau whakamalo whakapetai ki awhiona, kou hi koe koloa le lei, ua ki whakakoloa aki a ho mau loto wharena. E tau e taha malo na mau vai ai ai lotu tatau, ai tahi ne talawafu o koen, tu pou, wawa tau talanoa. I tau e ua noa e ne whanonga, na lahi mea ngahi mea ke more ai ai ne mokui, e na lahi a ngahi mea, na e to tonu e hoku hawhainga taa ki a teia. Ka hui vai tau e ua noa kuri, ko koe na ke waka paila te, ko koe na ke tauhi, nai kai te ke ture, pe te ke moe, a hono tokangai o e tahine koen. Pea pau i heni i he malu o e whare koeni, ke o hake ai mau whakapetai, o hake mau whakamalo ki a whiona. Pea ku mea ai heni a tahine ko salote, a wae ki mama, ngahi whamiri ko toa pe a hon. Kaunga ako, kaunga ngā ue o tu pou, o nau ngahi maheni. O mau kau whataha i e mālari o e ahon. E tōku ai o nau ngahi taimi, ka mau whakataha mai e ahon. O mau kau ai i e whiwhia, i e pore o e ahoni. O mau toi whaki atu atu pou ka mai a whiona. I amanaki ke ne hoko atu, ka moe whakawa o e matapāpo ou o e ne whanonga. O wa moana tuku ke whanonga tawataha. I he māma koeni. O wa moana whaiwhai, ko ke hanga kehe pe mehe e ne whanonga. Toko moa a whiona ke taki. Toko moa a whiona ke hoko koe kapiteni. Toko moa a whiona ke hoko koe taki e hene whanonga. E toko moa ke whakamonu ia mai he a whiona. Whakamonu ia mai he a whiona pe milangina. O mea ngahi le lei, no me ngahi tāpua ki katoa whakalangi. O me ke whakakahoa ki ho kaunanga. E whakamonua ia ki ho kaunanga. I he whanonga po ou tene whai. I he whanua muri koeni. Mau whawhenai ki ho awhio ko wingo e tauhi ko whai. Tokanga ko whai e Mona Lisa ka maa stand. Ka maa e ngahi koi. Ke mahino ko lava le rei ko nau whatongia. Whatongia whawhanga. Whakawala mea no koni. Whare ke no whai. Ngahi o mea ko toa pe ko ia. Ko whaia e he o mātua koen. Ka koe tauhi whakalau maari e o toa. Mau kore mo whakawhia e a whiona.
Ke kawa ia Fiona. Ke uhi koe ne whanonga whakalau maari e. O huinga ai mo ui whakalau maari e. Koe ngahi o mea ai a Fiona. O kutoko naki ke whawhanga kono lau maari e. Ai loto ofa. Ai anga maa. Ai toi. Ai lea ne lei. Ngahi o mea la maulawe ki ai. Koe ngahi o mea whakalau maari e ia. Ke whawhanga ki ho kaunanga. Te ka pāwe lawa ngahi o mea whakalau maari e kua tōko ia. Te e tono e whanonga. E tau whanua e ne whanonga. E monu ia e ne whanonga. Pea e ne leia mea kua tōpe. Koe uhi koe kau mai ai a Fiona. Mau tongu hake ho kaunanga ke ho a Fiona. Toko mai ai, ke resi pai pio ho a Fiona ke whai tāpue ke na mai. A tupo. E ahon. O me ho ke resi pa mononga. Ka mata pepe mi hono ulo, whai pe wau ki lalo kono lohi whai. Tōko ke mono ea kotoa pēr mea kone whai. O i kai ngata heni, kai kaha o oe po ui. O mau kore atu ki ho awhio. Mono ea e taha kotoa pēr ufou he a Fiona. E unau ilo e ni lei, e ma upea me he a Fiona. Toko atua ka mauka, hoko atua e mau whanonga i he a honi. Hoko atu ki he mea tokoni. Hoko atu e ngahi lea. Hoko atu ki he mau tau o longa mo e mau whiwhia. O ana ngalo e a Fiona. Mau whiwhia. Mau whiwhia e a Fiona. Mau tuku aki o a Fiona ngahi mea katoa me uron ke au sia. Mau kore ke taki mua loto pe. Aho a Fiona. E tō ke kei mua ai pe, ka mau kei mui atu. Mau kore kotoa ai ngahi me ani. I e Grecia e kei pe mai ofa ai o tua. Ia mo e whio i o lau maari e maano ni. Mau loto ofa ai a teki mau tōu kotoa pe. I e ahoni. O whai pe o tai ngata. E meni. Kore mua ke tau toi pas mai koe lawa ia ko ngā uaki. Malohi. Adega e ko malohi. O tau koe lawa. Amalotu o aho o tai me te o aho. Kabo kore o no ya peni. O ina o te kai pe pa o o te puke atu. E o muy beki ai. Kapao o uha to ya o ha to kia. Kapao e tonu pe kapao e hala pe pe tonu kai ai e tonu pe. Programa hoje, como foi aí, vai o na tipo, já tá tudo mais. O programa hoje, eu vou falar o atu ele, que é tangada que vai ficar aí lá o ituna é uruaki por calama o uau e lotu e o tupo. O kore atu heni, ki e whamiri kono o Steni ki mua, pea toki whae o wau e keke, pea pehe, ki e tahi te whai aho, ka mukataki te mui peki e.
Ko tai ko ni o tu atu ia ki herea ai pahai ko ne tamai asiteni pa ko kore pa koe ko tai mini e ke mea mai koe o pai pa wa ko ia ai rea ko ia e aos ko ia ta to ko wa leva for gay ceremony kata ko more ko ne tu ko ni ka koe whakatoro mai koe he taiti. Koe prokalama o miau te umui au ki ai. Nā whai ko anga o wei tō mo prokalama ka mo mamahi mai ka au. Ka mo more atu. Tane. Tapu moe a fio ai o tua mafi I ho tau loto mai. He koe ai one fio ai tea o ku tapu ke wei pia tapu ke ekea. Tau I lo I pei mamani he ngahi ahoni I he fu pandemic kono hoko I mamani. Kai toi lava ha taha we. Koe o tua me taha. O ne lava o whakatontonu mo wei mea konoa pei mamani koe. O kore ke huwhanga he ngā whakatapu ko toa pē kua osi hono ao whaki. Kai atala mo e whine motu a maulaloi ke ne whakafofo ngai ai whaahi tā mai o kutupu ai a steni pe komismoa I he ngai ako ni. Koe tokotaha ko kutupu a steni, koe o tokotaha pe. Pea tupu lewa au, I he whine motu a sigi taha. Pea tupu lewa a whatui o ku mea mai beni he whakoe, I he whine motu a lahi. Pea hange o ku ngari a whaafofo e te whotu I he haunga koe ni. Ka koe ki ua tutu ni a pe au e whatui ke u whai homa whatou ia. He na I kai ke toi ai ha toko ua o I sitangata eiki na I toko taha pe o kutupu a steni. Ai tamai ko a steni. O ku wha o wale a pita. Ai tawa mai ke kamata e lea I he e whiaha. Ko e ni ka lea mo ia te tala mo fua pe. Tapu pia mo e hou e I tahine ko sāro te. Pia mo hao e I. Pia tapu ki he whaiwhekau. Whaiwhekau vai. Pia Pea mo haa whaiwhekau. Pea tapu pea mo whakauho. Eke pahuru. Pea mo haa matapure. Pea whakatapu atu kia teki mo tolu kotoa pē I he aho koenu. Ka uma afo ke ku whakatapu marahe I he tahine whahu e aho ni. Tupou se ini wā tau pe tupou se ini pe he toki I a tahine whai aho kia tupou se ini. Nā maurere atu he poto a pire uru ke maruau ki he tahine whai aho. Pea maufoki mai toki lawe I pe au koe tahine whai aho. O kulongotonga ako he University o Tako. Pea whakawhiewhia au pito a
mau whanongo ki he tānoa o e historia ki tahi ni whai aho e aho. Pea tau ilo kotoa pē, ko e whanau toko lahi, ku kai ke au e ako. Ka koe mau whiawhia pea mau whoki ki ho mau aki he pōto o pure lulu, ko e mau tongi lawe, ko tupou seini, o ku loloto ngā ko he o Tako University, pea mahalo e osi ai ke ngā ko a tupou seini i he tau fo'o. Pea koe whiawhia angai, koe tau ilo, koe ngā wererei o ku whai e tupou i nai ako. Mo ne lau ai wholofola, koe aho o e whiawhia, koe aho o e mawaba, koe aho o e hakai langtau, i ho a usia ho tau ataha i he aho o e. Koe maurere mai fok me he whalau ata, toa ko po walu, aki ko waraniu, matatahi ke tahi, peheke matatahi saparitane lere. Pea maori pe i pōko ia kou tāmai e whatui kāo ke sio ke whaha ki irea i he pōn, i he ahon. Pea kou whakakau pe i he tuhunga ko kuia ia tupou, manatu ia palobeti. Vai tolu vestima, whaala ke sihoka, aki holotoko toa, pea oua te ke whaala ke poto o ou. Ke me whaono ki a te inga i ho hala kotoa pe, pea e whakatoton e ia ho ngahi alunga. Tupou, o kou tui, kou hi ho whenga ko o whai i o tako, o mahu inga au pito, ho whaala ki he otua i he mea kotoa pe. Kou hi o ke alo o nofu toko tahi, pea kai reaha taha te le toka ka ngā i koe, kai hane koe tokoni ku whai he tangata e whai te kau i he ahon, oku mahu inga au pito ai whaala kakato ki he otua. He koe hi, ko ia pe ai o taha, te ke whaala ki ai, pe te ne whakaton e ia, ai ngai mea kotoa pe i ho o mo ui. Koia koe o silo pe ea o whiemau e he mātanga ke whai e rea pe a whai no no pe. Koe hi he lahi au rito e nau whiemau ke mea mahu inga taha ai nau tuku mai me iu. Koia ai kumau o whaalahi au rito atu tupo me he whaamiri o e tamai a steni. Pea whakamalo lahi he ki he whae ki a Mona Lisa. I he tauhi, tama whakaofa, ko mā tau mamata ki ai i he ahawi. Pea kai ke ngatai, ko hoki i tama, poto, ko he University, amanaki, ke tau toi sio i he kahaku wale mai pe, hak graduation atu po. Tu aloha, mā roa. Wā tu kuia koe lava e atongi a koe a korea me whamiri o steni o whakamaro laki ai. O toki tu i mui he, o toki siwa ke hangi o whakamaro i a me. Ai whamiri o si te li kai tuku a mona i. O toki sio hake o kai ke he no pito, na unofo watu e tau e wha. Walu noa, walu ta, walu ua, walu tonu, walu wha. O kuhe no kuwewhine ne alo kumi au ke o kukie ni, na i maua me watu. Pero o tonu ai o kai ke whakamangai o kuhe. Ko e hoka tupo ki a Afrikare. Tahine nai poto. O kai ke hene toku kua o kuhe na kai tuwe watu. O lolo ki a mo Afrikare. Ko e ko ke whatonga i ahon, i ahi e me via. Ai toko wai whae ko ia atupo wawa tau,
Vai que mal na vai que te fez para assim, mas ia a picar é ao. A malo apito. Vai coreatu que tau coatu. Koe tainimi o kore pa mori atu koe o waweni o keke. Pea ko kore pa mori atu ati motor koe na kuie o wau koe ia mo mea mai kae ho ka peta o kalama ange koe ti taimi na o ngau ko sio ifu ke taimi o toisi ia pito kamo pavave mai pe ko ne hiri pe ko ia ange ko mea koe na mea kia ia e rea na toke osi kata wau ki hekana ko mea ia makatu mai tau lava mai auni kamo tau wau ki kai ka tau ai malo apito DJ kita mai aki mea e usio ato porque to usio mai ko pa ka kita mai aki o kwa ke tapu e tau soul me da ko ta no wat o te mo na vai ke taimi a ko e taimi a ak ko taimi a ak ko tu ko ahon tau ke te ta ko me ki ta wa po ya pia da ko le a mo na to ri ko ya da Anaturi, que eu muito bem que me o homem
matongi au e honi. O ngā te mui pe I e mea honga. A ko kona mura, o e ki, o no taimien e wha ia. Wow. Tao đã nổ. I'd like to present this kit to you. Thank God kata kau tulala Anna Matthias, making my job easy. I've said all that I was going to say. Especially the whaiwhekau of 1 to 5 that I can't remember. You should, because you go to university. Your mum and I are very proud but you have come as today. From a little girl to a beautiful woman. He's okay. To go and open up all doors. Your mum and I love you so much. Oh. Thank you, baby. Chứ mà cao nó quay luôn gì mà. Oh, just take the key and leave it nice.
Malo. Koe la vai ai lau o wau. O te tau ki. Koe atu. Koe wau i ni ke. Koe atu ke ni lai ni ke tei. Ke turuma. Ke pohi a o se whai a o. Tuh masih lo yang gue capai.
Oh,
Whakau. Mokasi o kaka. O fua mai a tau e o whakaha mai i wai. Pea o e ke whaka osi, o e ke ia a au, mo au, o kunai e ao ni. O ka ngā mea hiki aki, e toki mai re anai i au kua o whare. Mamo pito, pamarea e lawa e o wau, o e ke kaka. Toki kai me ki foi fas ka toki Wa ke kamaro na ke ko i ceremonia na rosi. Ta bebe ki fasi no ma fasi tuki. Ya tu mai e ose mo ke no ke tu au ha. Ai lau te pie i lo. O kore
dia betul, kalau kita tahu tu, ini adalah orang yang itu dia cuma First of all, I would like to explain to you how we're going to have our feed today. Otherwise, we're going to be able to fight over here. When you have a fight, I will run outside. It's on my right hand side. You're going to take from that parfait on my right hand side. On my left hand side, yes, on this side. But please, be patient. For those people who are closer, please they have to take fish so they can sit on their table before you come. Otherwise, you're gonna be fight out there for your good. Ko mahalo ko e mea peia o whawa a tuke tau te pire, o se ata tau te pire kai. Ko e porokalama, e os mea i haki minite hongo furu, ke mo mea i whakilaro, kau kamata te porokalama. Kai warewa ke mo mea i whakilaro. Nā lere porokalama, ka mo ar motolo nofo e, kani ata si o mange porokalama. Kana whamomori ko ata tau te pire kai. Mo mea tau kian, kai whamomori. Kataki kamata pat kamata mai pe me mui ko mo fi o nga ko fi FD pile o ma tol ko ni tu ku pege ma to arwata warewa ko mo bia kilalo I would like, please, I would like Paul saying his schoolmate, please. Can you go and enjoy yourself on the food now, please? Sorry, I didn't recognize. I got a Chinese family. Proto galere tau kai tau hilo, pokor pamumuria, ia ngai porokalama. Porokalama yo lima. Abu ya porokalama bukannya diungkap yo lima. Akan dikenal yo taramai kau itu kau nanti kau kita. Kau porokalama, kau silo bagi tahu itu bagi apa. Kau dia ni kau mui dia tahu sih. Ay, totoo iyaw tayo umay bukol kalama gili. Mole, kowe ma, ikaw nga kowe na tubo, ipani, tuwan ka na way nga mari, na roti.
Kore ke u whakamarumaru atu. Ngahi tala whakatapu. Uhinga e tau henia I he whiawhiri. Ka mua tukpa whawhetai whakamalo ke tui alang. Ne kei whakainasa ki tau tolu. E koloa mahuinga ka koe mo ui. Moni e lea e mauwhanga. Owa te ke malomaloa na ke toa ki hawhai ngata. Pea ku pehea e tala loto mo e whiawhia e aho koeni tahine peftei. Kupau tau talanoa. Ko tu waka haka inu kule atu koeni. Neo ko kuhala. O ko tatapa mo MC. O kuhala e tunga koeni ke ule ai. Kakai kake toi fefe e uto e pea whanau I Nusilani. Hala hatangata! Toi pea whanau. Ka patu tahile whau. Hau e ki pe whoki e takatai ki whaife kau. Moha taki lotu ko toa pe. Ato e whatapu make ki he family
Steny Tautalanoa. Kata mo mo ke u whafofonga ia tu e tawhaki a Mona Lisa Tautalanoa. Ihe taimi koe nau kila watu o ke he malai sipoti o vainga mahifu. Pea ku iloa e malai kolovai ko malai ko no hingoa ko sisa. Ba ku mau taime ku mau huai ko ki loto ki he malai ko malo sino ko ni. O ko tala ia hifo. Kai ke mo tala fuga ke re maka. O te ke malo maloa. Fala o setani, liu he tai ni fala o ata. Moni peia. Ke te hatahia tone to e kea. He koe kautoa, kauhelo. Kaka tupunga me hau e tama me he kauhelo. O kore mai ki he kerea maka. Tuku mai mua e matalai lose funga kerea maka. Ke hau ke whakatau aki e ve hala e whala o ata. Steny Tautalanoa pe whake whamiri. Kei ke oha lea ni koha ka ku lea hia ilo pau. Pa whakamalo atu. Malo mo ofa he mau ki pefine. O koe whiawhia alahi tupau Talanoa. Malo e whanongo ki hongo mātua. Pea moni peia. E ko hongo ki mātua ia au. Koe ke hataimia te siwa atu kai una ita. Tatau pea e tamai, tatau pea moe whae. Ka tuku kehe ka pangu hala ho museo mo tolu whamido Steny. Moni pe ho museo mo tolu. He ku kehe ta whaki koe pa, kehe ta whaki koe. Koe mau konga ia koe ku pehe, oua te ke malo a. He ku ai e fuwha ho mau tua whanga, ko tautauanga loto, fuwha ko ia. Talum he ku keisi au he tainimi, kei tuu pe fuwha ko ia. Pa koe kia hata haia te nea ngā tā fuwha koe ni. Ilonga pe hatoa, e ala ke fuwha koe ni, pe alo ala ki ai. Ka e mau koe, i he milionea mamani. Koe whakamalo lahe ka te kmautolo. Mi he famili o Mona Lisa. Koe tokotaha whakahoha. Koe tungaha ka peia. Tahine ko pou Tautalanoa. Koe ku tangata heiki. Koe ne tua whewhine lahi e tia kui o tupou Tautalanoa. Awae o whalaheat ka te kmautolo. Katakia te kau wau tuuo ki tai mihipo ku me au pilo e Tautalu e kai ki tai mihipo kai. Arua tu e kau atu e whalahi whahu. Ito ka te kmautolo ko toa pe. Maro. Maro lea ai pakuho ai lea me famili o Mona Lisa. Patu ho tai mi mo ke te pikai. Te ke usiwa ki kai si, te ke usiwa ki kai tuai. Koe pao me te ke o tai ke o te tuan. Wana ke pao me te koe ke te ke pao. Vai dar uma volta na paz. Alô, amigo. Kalau tu mau bilang, bukan bagi bokalama, buyok lima. Anak tu, tahu ya bokalama, begini loh bagi dia. Ah, untuk dia, kita
Palama yang kita sudah tahu. Dan baru itu dia sekali, pasal bawa sekali, untuk mau bilo, ukur yang berapa tu, Đây nó lấy mấy ngàn mấy nè. tahu ai, ai tahu ni payah. Oh, betul. Kapau phải hạt tiêu tiêu của mẹ mồ máu về đấy nó mỗi nó rồi nó bên nào cái tàu tối còn điều gì biết rồi hao về cái đấy thì một ai basketball rồi anh này yêu à Da heo giòn giòn rụm còn luôn. một tuổi đấy thì tàu cao mà basketball rồi tay có được một bữa tàu là bơi đi tàu này tại phải áo Korea juga DJ de mau pe atau ai fasi au mo dai de talu nga kiloto ya teu mo tamu pe la otai o ilo pe mo mama ta mai kia Ăn chưa hết trong đầu cũng nghĩ về nhớ kém con ăn mới ngon. ke kau wikai si ilo pe apa wikai apa ya tahu pas Oi tatu ya di ke wa mo boy ka au ya o si mai pe ko to kau fe ko pe ke tu o le kai pi ma to mai ko to ka ma ka pe ko ya apa ya Betul itu be, satu mana pakar itu jauh tahu. Ketua apa ya? Kalau dia bermana tu di mana? Oh, kata dia pada tu benda berlama, bagi benda lagi, boleh benda berlama. Marwah Vito